kuokoka, niliteseka mimi, ndugu zangu walinifukuza mimi, watu wengi na ndugu zangu walinicheka mimi, nilikwenda kanisani, nililala kanisani miaka mitatu jama, niliomba kupanga chumba walininyima mimi, maiza kisa mahubiri ya Bwana Yesu, walisema nina kelele. Mungu Yesu sasa Mungu amenigusa, ni mchungaji jama, maiza Mungu nimeoa, nina watoto, Yesu yuko ndani yangu, maiza Mungu na mke wangu ni mchungaji jama, Yesu Mungu ndugu zangu karibuni, niko Dumila, Mungu Yesu mama yangu Bimandua yuko Magole ya Ukamba, mama yangu Bimandua ameokoka jama, Mungu Yesu wacheni mbele Papa Weba, kweli Mungu apewe sifa, yeye ndiye anayeweza majaribu yale yoyote. Mungu Yesu kuokoka kuna majaribu mengi sana. Nilifukuzwa kazi sababu ya kuokoka, na wengine wakasema nimepata kichaa, wengine waliniambia nimelogwa. Hawakuishia hapo, wengine waliniita toashi kwa sababu nilikuwa sina hata hawala. Mungu Yesu mahubiri ya Bwana Yesu, walisema nina kelele. Mungu Yesu kisa mahubiri ya Bwana Yesu, walisema nina kelele. Mungu Yesu
wacheni mbele, Papa webale, wacheni mbele, Papa webale, wacheni mbele, Papa webale, wacheni mbele, Papa webale. Asante sana producer Geoffrey Wadumila. Asante sana mchungaji Maiza na mama Maiza. Asante sana mchungaji Malik na mama Malik kwa kunilisha neno la Mungu linanipa nguvu. Amina.